Iba't iba ang uri ng barkada, may mabait at may salty. Mayroon din namang concern, ngunit sila pala ay plastic. May barkada rin namang lutan, binabasag ang lahat ng trip. May barkadang masayahin, nagbibigay aliw, nakakalap trip. May barkada rin naman paasa, magpaplano sila ng outing. Tara sa beach, sabay camping, hindi natutuloy, puro drawing. Andyan na on the way na daw sila, ngunit sila pala'y bagong gising. Alas 9 ang usapan, alas 5 na kung sila'y darating. Now let's go naman sa inuman, may barkadang magaling magpulutan, may barkadang magaling sa kwentuhan, may barkadang walang inuurungan. Pag sila'y nalalasing, nang hahamon sila ng boxing. May barkada rin namang papansin, may barkada rin sinungaling. May barkada rin namang sol-sol, kahit mali, sige tulak pa mo. Huwag pagtakpan ang iyong kaibigan, bagkus siya ay iyong pagsabihan. Maging wais sa pagpili ng friends, iwasan ang mahilig mambuyo, dahil masisira ang buhay mo kung palaging ganyan ang kasama mo. Now let's go naman sa inuman, may barkadang magaling magpulutan, may barkadang magaling sa kwentuhan, may barkadang walang inurungan. Pag sila ay nalalasing, nang hahamon sila ng boxing. May barkada rin namang papansin, may barkada rin sinungaling. Now let's go naman sa inuman, may barkadang magaling magpulutan, may barkadang magaling sa kwentuhan, may barkadang walang inuurungan. Pag sila ay nalalasing, nang hahamon sila ng boxing. May barkada rin namang papansin, may barkada rin sinungaling, may barkada rin namang feeling, KSP ko lang sa pansin. Marilates, 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 Grupo ti Marites, no kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo, ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi, saan kinasalawasaw, iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi, sa dantumet idanon, dito'y main office mi, naragsat dagiti miyembro mi, no adda baro a chismis, saan da ngagsarding umang-angot, baro adamag, at iwan miti bombo radyo nga makaammo dagiti pasamag, at iwan mini Mike Enriquez, no damag ti pagsasaritaan. Marilates, 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 Grupo ti Marites.
kaya tiyo nga maamuan kinapudno ag miyembro kayo ti grupo mi us-usto dagiti ipadpadamag mi saan kinasalawasaw iti amin barangay ti ili adda para sipot mi sadan tumet idanon dito'y main office mi naragsak dagiti miyembro mi no adda baro at chismis saan dang agsardeng umang angot baro adamag atiwan miti bombo radyo nga makaammo dagiti pasamak atiwan bini Mike Enriquez no damag ti pagsasaritaan daytoy ti grupo ti Marites adu dagiti kakadwami kinabit ken nagsikog aga-apa maamuan ni amin dagita maamuan ni amin dagita maamuan ni amin dagita nakaam-amak ti screenshot no maminsan ngem da kelmet atulong ti kaadwan hudnunay nabirtod saan nga agul-ulbod taamin akiluket malintig na napigsa nga ebidensya ti screenshot parmi ken na dagiti lastog ken napangahas ibuksilan na ti kinapudno aglalo no adot palimed mo pudno nga chismis ti itden na numot maminsan ket isagmak na ka aglalo no nga katumpong kat kontrabida no tigayem mo ket adda apal na idanon na jay inkasinar sarita no napaay ka iti na agpaiso screenshot ket ison di makaammo iso nga anadam dagiti chat mo no dim kayat ang maperdi tanagan mo screenshot pa mo marami din akong screenshots nakaam-amak ti screenshot no maminsan ngem dakkelmet atulong ti kaadwan hudnunay nabirtod saan nga agul-ulbod taamin akiluket malintig na napigsa nga ebidensya ti screenshot parmi ken na dagiti lastog ken napangahas ibuksilan na ti kinapudno aglalo no adot palimet mo pudno nga chismis ti itden na napigsa nga ebidensya ti screenshot parmi ken na dagiti lastog ken napangahas ibuksilan na ti kinapudno aglalo no adot palimet mo pudno nga chismis ti itden na pudno nga chismis ti itden na
Adda kadik am-amuyo na apal unay a tao, sipsiputan na tigaraw mo, amin apasamak tibiyag mo. Yeah! No anya tiyagdaken ka, masapul nga damit kenkwana, di na kayat iti paartapan, di na kayat iti paudi. Nasaya at di tasangwanan, istoryaan at liklikudam, padaksen na kaiti kaaduan, kunam lano sino anasantuan. Kasta tidakes nga apal, adut maparnoy na nga away, away dito, away doon, uray dalaag di din narom. Kasta tidakes nga apal, mangtadistres sa ating buhay, no sumkin kun kwada ti apal, ichismis da kati kasta launay. Kasta tidakes nga apal, di da kayat biyag mo trumangay, guyudan da ka ngay pababa, babaen ti parang padakes da. Nagmaya kumati biyagyo, no awan apal ta or-oratiyo, nagtal na kumati biyagyo, no awan ti kaap-apayo. Di mo makita dagiti grasya, ngait ited ni apuken ka, taday tala umap-apal, di ka ama kon kontento. Imbes nga umapal kayo, di na pagtengti para matao, suportaran tay ket di isuda, tanaragpat dat arapa apda. Kasta tidakes nga apal, adut maparnoy na nga away, away dito, away doon, uray dalaag di din narom. Kasta tidakes nga apal, mangtedistres sa ating buhay, nusumken kwara ni apal, ichismis da kati kasta launay. Kasta tidakes nga apal, di da kayat biyag mo trumangay, guyuden da ka ngay pababa, babaen ti parang padakes da. Di mo makita dagiti grasya, ngait ited ni apuken ka, taday tala umap-apal, di ka ama kon kontento. Imbes nga umapal ka, di na pagtengti padam a tao, suportaran tay ket di isuda, tanaragpat dat arapa apda. Kasta tidakes nga apal, adut maparnoy na nga away, away dito, away doon, uray dalaag di din narom. Kasta tidakes nga apal, mangtedistres sa ating buhay, nusumkin kwada ti apal, ichismis da kati kasta launay. Kasta tidakes nga apal, di da kayat biyag mo trumangay, buyugan da ka ngay pababa, babaen ti panang padakes da, buyugan da ka ngay pababa, babaen ti panang padakes da, buyugan da ka ngay pababa, babaen ti panang padakes da.
tengat aldaw agin inom, isut pangyapan nandat biruta, uray awan ti sida enda, tinapatek adda pulutan da, numabartek ket agsala-sala, isko kiningin dalar pay ti sauda, hintun makalagip ket agsang-sangit, aglalaok luakatay ken butig na. Biag di mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, hagsubliti kinaubing na, tagkarayamin saan ama kapag na, rumor amin na talento na, agbalin payin na karatista, uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakim na, amin nagura nakin katugangan na, numabartek ket nakaturtured, intun kabigatan na na amnesia, agpuka-puka wijay kalsada, ket agprovokar payen ti apa, agis bupay ti pagidaan na, nakaang-angseg ti angot na, numabartek kasla agbagtit, agkatawasan to agsami, numakapuot iti parbangon, bumangon tama ka is-isbon, kunanan no toilet linukatan na, refrigerator gayam nagisbuan na, nudumayo saan ama balin, tanong mabartek ay mangibabain, numatuwang muntay botilya, si kanto meten itumbaen na. Biag di mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, agsubliti kinaubing na, tagkarayamen saan ama kapag na, rumor amin na talento na, agbalin payen na karatista, uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakem na, amin nagura nakin katugangan na, biag di mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, agsubliti kinaubing na, tagkarayamen saan ama kapag na, rumor amin na talento na, agbalin payen na karatista, uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakem na, ang nagura nakin katugangan na, rumor pa'y sakit tinakem na, amin nagura nakin katugangan na. Nagbastos ka ang manugang, uskul ti rupam anna ikamang, awan respetong kin katugangang, isu adi kay agkatunusan. Aglalo no makigigyan kayo, rumbing nga laing nga agadjas ka, tanu agdanton iti balay mo, arami danton ti kay kayat mo. No agkabaw ni katugangan na, pasaray nga tikulan na, ikusay parparigaden na, no di makikita nila kay na. Ayaten ni katugangan, kas panagayat mo kini asawam, saan mo idaapas pasakitan, ay wanang idakin pagserbyan. An ano sam ni katugangan,
daytat mayat pagsarmingan, madanon tumet iti tiyempo, ket mga sawa dagita anak mo. No anya ti makikita da, isong tumet iti tuladen da, agi mula ka tinasayaat, tapno agapit ka iti kinaimban. No agkabaw ni katugangan na, pasaray matikulan na, ikusay parparigatin na, no di makikita nilakay na. Ayatem ti katugangam, kas panagayat mo kini asawam, saan mo ida apas pasakitan, ay wanam ida ken pagserbyam. Ano sang di katugangam, daytat mayat pagsarmingan, madanon tumet iti tiyempo, ket mga sawa dagiti anak mo. No anya ti makikita da, isong tumet iti tuladen da, agi mula kay tinasayaat, tapno agapit ka ti kinaimban. Ano sam di katugangam, daytat mayat pagsarmingan, madanon tumet iti tiyempo, ket mga sawa dagiti anak mo. No anya ti makikita da, isong tumet iti tuladen da, agi mula ka iti nasayaat, tapno agapit ka iti kinaimban. Agi mula ka iti nasayaat, tapno agapit ka iti kinaimban. Agi mula ka iti nasayaat, tapno agapit ka iti kinaimban.